Sande Charles umukuru w'obwegyese muri Kanungu nagira ngo hariho ibura ry'abashomesa ikintu kucumbagiza by'obwegyese omu mashomero appointing hati nibija bagira ngo tubatekinga on ba postinga kuno oshanga twagemeseza kubagarurayo hakwe sentence twine zibiri zitarukumara no mayo kwabiro kutashashura mishara nakugira ngo sente bakabasindikire nce kuhagire muno ko kongera ba science especially secondary hamwe na tertiary institutions. So abo ba science tibataho sente zabo twashanga twashashura ne ezabiri ziriho zawo. Abarukushomesa amashomo ga science bakongezebwa sente bitu Kanungu nguteyine mishara yo kumara okubashashura ekintu cyumbagizo buhereza omu mashomero garukoraje. Sente ezi government yagiherize na munonga aba science ko babongira ka sente esente zo zacyanuka. So hati umushomesa hatari hano bakushanga kakaro moja bine imishara yo kushashura ki abakozi ba government kanka hatoshange Kanungu teyine imishara yo kushashura ki abakozi ba government. Government kabiri ne takinga concern yo kugumana updatinga nitujiha enrollments. We update that enrollment when tugumana tubaha buri mwaka ni submitting enrollment yitwina. In return public service shimere kuba neji capturinga kugira ngo nayo eyongere lifting staff ceiling ejongere the number of workers beyongere kugerageranisa na enrollment increasing. Amashomero gasiniya ngo gakirize yo kuteganisa obwegyese beki ekintu kiretira bebembeze kusima abashomesa abatari government okugira ngo bakore maxinungi. Turikiza ngo tutehe mico mirungi umubana kandi tugira ngo abana bakora babine mico mirungi then baraza gukoraje mu class. So performance ninga sho gukora ko bana turakwatanisa n'imico y'abana. So itwe twino kwishiriza ngo nambwe ne barakozireje kandi umwaka ugwaza kwisha baraza gukora no kurengaho obwe twino kwishiriza ngo abashomesa baragumara koro gwabo okutorateka. As the school, we have tried to make sure that we engage teachers. We have recruited the competent teachers to make sure that they teach the learners. We have also tried to make sure that we bring the learners here in school. They stay here and we provide all the necessary materials. Brother John Bosco Kato omwari bakuru bishomero nagira ngo nico bacwenteje ahanyuma yo kusimba abashomesa bakakora umwishomero akabahindura bo mutindo murungi nkonka government ekiza kubahemerme batwara mu za district zindi ezine sente zo kubashashura katugira hati nkabagera handa babatwara atabona kibasa kutureteramo kucumbagira kandi cyo kitwire kucumbagiza twagwenda tukorera munonga yiguru bano reba amashomero agakora kurungi munonga bine stable staff Gashakwa Hweza Wilfred.